ZPM Thalai Shruai to the Chuan Thalai President Dr. C. Lelram Moy Hovin Longlei District Huam Chunga Buarpui PHC building sakmek niruk thlasari sangni som ni pathuma aslep chhun chim chu amuna kalin an enfia PHC building sakhi achelutuk nia soin vuak thia vek ni rose ante ZPM Thalai Shruai to ten supervisor le he na thok tu te anzo fiana Buarpui PHC building saknan hian chengnoi somthum pako chuang estimate ania mi pathumin anin tho trauma he building sakani dan hi achle a slepatan iron rod man te po ring rotatan man thin sin te anil homa slepatan rod phandan te po arin omlo hle te an soya MNF sarkara department sang noya contract na te chu chhelu tu ka tho ani thin ni asoin mi puite mu sit na an ngai thu an soya Buarpui PHC po hisakzom chi ani lawa wangin vochiata athara sathale turin sarkaran photte antarlang ZPM Thalai in Buarpui PHC sakmek chu asak phunga thatok lonia soin wak thia aveka athara sak thatle an phut ZPM Thalai hian lunglei district chunga Buarpui PHC building sakmek nimina slap chhun chim chuwain khan an enfia navil tu supervisor le na thok tu ten zofia na a Buarpui PHC building saknan hian noi somthum pako chuang ro manania mi pathumin anin tho tro mani ZPM Thalai soidanin building sak ani dan hi achelea slapatana iron rod man te po ring rod atana man thin sin te ani hloma slepatana rod phandan te po arin omlo hlea banle banin car po azawlu toka slap chim na beam te po akhina sahle ani